Ako poslije dejta postavite sebi pitanje, da li sam mu dopala, onda on nije za vas. A ako ste pomislili, možda bi mogla otići na još jedan dejt sa ovim, onda ste na putu da pronađete adekvatnog partnera za sebe. Kada je naša prva pomisao, da li smo se dopali nekome, to znači da na neki način idealizujemo tu osobu. Te u toku veze ta osoba će preuzeti glavnu ulogu, a mi samo sporednu. Radit ćemo stvari samo da bismo joj odgovarali, da ne bi nas napustila. Zato što u našim očima ta osoba ima veću vrednost. Onda poslije toga dolazi pitanje, a zašto mi ne odgovara na poruku, šta sam ja pogrešno uradila? Razlog za neuspjeh ćemo vidjeti u našim nedostacima, a ne u karakteristikama te druge osobe. Ali ako poslije dejta pomislimo, pa možda bi mogla otići na još jedan dejt, onda znači da naše želje stavljamo na prvo mjesto. To jest, gledamo ono što nama odgovara, a ne kako možemo promijeniti sebe da bismo odgovarali toj drugoj osobi. Ti leptirići u stomaku češće znače traumatski odgovor, a ne da je to prava osoba za vas. Zato polako sa upoznavanjem i posmatrajte šta osjećate u prisustvu te druge osobe.